Kırgızdın etno biylerinden sizge bir жақсы muzikалық чыгарманы тартылайын деп атабыз. Now we will perform a dance, ethnic dance of traditional dance of Kyrgyz people. Kırgızdın bi жөнүндө 6-9 кылымдарда Кытайдын тарыхый жазмаларына алып калган экен. Кыргыздар арстан бийин бийлешетти. Кыргыздарда ушундай жоокер бий болгон, шумкар бий, бүркүт бий деген, муун бий, ийин бий деген ден соолукка да жагымданан кооздагы бийлер болгон экен да. According to sources, Бүгүнкү күнү биз кайрадан өзүбүздүн тарыхсыз жандандып, бийибизди жандантып келебиз. Асет болсо ушундай ийин бийди бийлеп, жигитти жарышка чакырат да. Ошондо Элмурат сынма бийди бийлеп, жооп берет. Ал эми Асет кайрадан муун бийди бийлейт, абдан ден соолукка да жагымдуу бийлердин бири. Ал эми Элмурат ага жоокер бий менен жооп берет да. now Asel, our dancer, she will perform a shoulder dance with her shoulders, and Elmurad, he will answer with his own dance, and she will also again answer, so they will compete with each other. Gülük salıp sesimde Can düynöңdü ergetip Biyin biyledim Gün özünün doluksun Orgup çıgıp dögülsün Biyin biyge joop kılıp Sınma biyin biylemin Nazlanıp, yüreğime çok salıp Min bir türlü sırgatıp Muğun biyin biledin Göksögünün gözdögün Ağır boşta yatılıp Çın dilimden dögülüp Joker biyin bilemin Hayin menin günümdün Bir özünün bütkündey Asman menin yerimdin Tirüsünün bütkündey Altın menin gümüştün Şirüsünün bütkündey Bütkül kırgız elimdin Münözünün bütkündey Bana içte bölüşüp Gönüldürdü güldütüp Kana birge bileli Dolkup dursa sezindir Bilge düşüp geldemin Birden alıp haniye Caş olsa onun eklenin Birden alıp haniye Caş olsa onun eklenin